Boleh kamu. Terima kasih. Vika! Vika que anda como lo yone. Ate ko ko pa yung tubo he ahoni. Malopit, mau meko. Koe sa video mo. Kita tadi lagi motor. Koe tau programa aku kamata be tau Lotu. Kama inga pe. Leos koe ba atare ba tau programa. Fia ba tau perani. Kimoya ko Fara porque havia o tua tau lotonga. Fara porque hawik. Hata o fonua. Fara porque a faco ya ni se la fe kan maka. Fara porque o motua. Fara porque ngai fae. Vika kau ma ki motor ka tope namo Francia kono teu a honi oi kai hale lele ke tari aki motor he fafini ka koe ho ngai pe ho mo loto maulalo kamu mai lotonga taimi femo ikina fonuan kita ukau fata yono kafia makamai wa usia he ki fini motua ko ini ko lo pe ko ma lolo mo mai e mo fa mo atu ko fe a ko e o miai ke fa ki fai mo mai o mai ka te o ya fi o a fe ke ai ta ko no to ki au mai mau fa more ki mau tol ko teknologia o te ke fuwa o le yang ko mau frito ka go ni mau hene dai min ke kamata ta programa ko le ka ki mau tol ni mo si fa fatungia ke ko nga lo ke ta programa ke mo hoko mai le o si pa ta toki hoko atu e hoku o tua. Ko au eni o matapa, o kuhiki hake hoku leo mo tau tapa mo oni kia te koe. O korea ki awhiona, ai Katoa o ho o mesi, ke hifo aki mai o whakafonu a ngai lau maarieni. Whakatapui ma kehe ki nā tolu, aki o wha mo o ni. Eki e whakatahataha i pe whakawha utaha a ngā loto. Whakatonua
ke whelo toi a ngai lau maari e kotoa pe. Pea whakawhiawhiai ake a ngai whakailonga o ho o tapu mo taha tofu pe. E eiki ngahi a ngai fofongani ke mamangia ake a mama o ho o mate fua. Whakaiwia ke mālohi a ngai mālohinga o ho nau kau se vaniti i he fua whatongia i ho pule anga. Eiki e a koe kātoi o e mesi i hono ngata anga a eiki o e whakamole mole mo e mohu alo o wha. Whakamole mole i e maungahi anga hala pea ou ana a tongi tuha e maungahi tōnou nou. Kai whanguna ki mātolu ke mau tāwhoki ki hopule anga mohu ala o wha. Pea whakatau, ka pafua ai pule anga koe mawhai mo i mālo o puno atu. Loto mālo ia mo oni i hopoto tapuni. Pea molu wātu hono kotoa i mua i hoko loria a ho ngahi mo oni. Eiki o tua e ngā wiki mātolu ko ngai peau o e tahi. Ko ngahi matala o ngou e matala i akau. Whakataha-tahai pea whakalotoa aki ai ngahi foaki ta e whakangata-ngata o ho o wha. Eiki e whakalahi e loto ke aloviri aki ai ngahi whakailonga o ho o mate fua. Pea ngauki ai kotoa o e whahinga o e tangata ko ngahi whetu ngingila mi he tumu o e koloria. Pea me iho o fu a kau o e mo ui ko ngahi fua hao-haoa o kufotu aki mai. Koe mooni ko koe koe mafi, koe mo ui ia te koe pē. Koe taha foaki, koe whakamole. Koe taha o mawhea ke whakamole. Koe ilo au niu, koe taha whakatu. Ei, a koe eiki whai manawa ofa. Koe si whanau hoi fuani. Ko ngahi sania e he mafi o tō pupu. Pea moe ngahi whakailonga whakaofo o ho tau kakapa. O tua e malu isi whanau. Tokonia ki nau tolu e ho o kelesi, ke nau hoko o mamangia. Pea tokonia ki nau tolu ke nau ngau e whakatamai o eiki. Ki he mamani o i whahinga o i tangata. E o tua, koe whanauni ko ngai matai tofe. Whakatapui ki nā tolu ke nau mauiwi i loto i he malu o ofa angarele. Ko koe koe whakilahi, koe ofa whakatataua. E hoku eiki whai manawa ofa. Ko ki matalai a kau hoi fuani. Ko ne matala hake i he ngoe kakala hoi fua. Ko ki i huri ko ne whotu hake i he ngoe ho ilo mo oni. Eiki e, oe whaki ofa ta whakataua. Ngā pia ke fo oma pe aki aeangi. Iki hau whano o ho whakafoo. Ngāki ke ma ui. Fo au bea tupu afa. Me taua fuwai ai au o whaki o wha. E, a koe eki whai manawa ofa. Koe mon ko koe ia. Ai koloa o ngahi koloria.
E hoku otua, e hoku otua. Ko au e ni o matapa, ku hiki hake o reo. Mo tautapa mo onu kia te koe. O korea ki a whiona, ai kotoa o mesi. Ke hei fuhaki mai o whakawhonu a ngā he lau maari eni. Ke whakatapui ma ke hiki nā tolu aki ho ofa. Moho mo oni. Hei ki e whakataha i pe whakawhau taha ngai. Lotu. Whakawhonua. Whelotoi a ngā he lau maari a kotoa pe. Whakawhiwhia i ake a ngā whakailo ma o toku tapu. Mo taha ka whupe. E eiki ngāki a ngā whawhongani. Ke whakamama ake a mama o ho ma te fua. Whakaiwia ke mālohi. A ngā mālohi inga. O kāse māniti i he fua whatongia i o pule anga. Eiki e, a koe ko kātoi o me si o kuitai hano ngata anga. Ai eiki o whakamore more mo ano o wha. Whakamore more i e maungahi anga hana. E oa na atongitu. E maungahi tō no. Kai whanguna ke mauta whoki ki ho pule anga. Mohu alo o wha pe a tapa fua e pule anga o i mawhai. Mo i mālohi, o puno. I loto ia mo i mooni i he poto tapun. Pea holuwa tu hanu kotoa i mua i he koloria o hongai whakamooni. Eiki. Ngāwi ki mātou ka ngai peau. O e tahi, matara o ngoe matarai a kau. Whakatahataha i pe whakalotoa e ngai fuata e whakangata o wha. Iki e whakarahi. Ke aroveria ke a ngahi whakailonga o ho mate fua. Pe ngawi a kotoa o e whahinga o e tangata. Ko ngai whetungingina me he tumutumu a kororia. Ka me he fu a kau e mo ui ko ngā fua hawa. Ko whautuaki mai, ko maoni ko koe, ko maf, ko mo ui a te koe pe. Ko taha fuaki, ko whakamole mole, ko taha o ko mawhia ke whai whakamole mole. Ko ilo ani, ko taha whakatupu. E a koe e iki manawa o. Ko se whanauni, ko sania e mafi o tō kupu. Pea mai whakailona whakaofo o tautapa. O tua e malu isi whanauni, tokonia ki nā tōru heo kelesi ke nā hoko o mama. Pea tokonia ki nā tōru ke nā ngā ue whata mai o iki o mamani, koe whahinga o tangata. Koe whanauni, ko ngahi mata i tofe. Whakatapu ia ki nā tōru ke nā wiwi. Ma uha iwi i loto i he maru o whakarele. Ko koe whakilahi, koe o whakataua. Heo ko e ki whaimanawa o, ko ki matarai a kau, hoi fuani. Ko ne matara hake i ngoe ka kara o hoi fua. Ko ki hure ko ni whotu hake i ngoe hoi. Ilo mo ni. E ki e o e fuaki ofu. Tai whakataua, ngahi ia ke fo o maupe, aki hangi iki. Hau whando o ho whakafo o. Ngahi ke maui fo o pe atupu awha. Me he tawafu mai e ngahi au o ho whaki ofa. E a koe eiki manawa o. Koe mo on ko koe ia a koloria. Hono kotoa. Standing on the mountain, looking across the bay, the Queen of Carmel reigns. She reigns.
O my God. Verily I invoke thee and supplicate before thy threshold, asking thee that all thy mercies may descend upon these souls. Specialize them for thy favor and thy truth. O Lord, unite and bind together the hearts. Join in accord all the souls and accelerate the spirits through the signs of thy sanctity and oneness. O Lord, make these faces radiant through the light of thy oneness. Strengthen the loins of thy servants in the service of thy kingdom. O Lord, thou possessor of infinite mercy, O Lord of forgiveness and pardon, forgive our sins, pardon our shortcomings, and cause us to turn to the kingdom of thy clemency, invoking the kingdom of might and power, humble at thy shrine and submissive before the glory of thine evidences. O Lord God, make us as waves of the sea, as flowers of the garden, united, agreed, through the bounties of thy love. O Lord, dilate the breasts through the sign of thy oneness, and make all mankind as stars shining from the same heights of glory, as perfect fruits growing upon thy tree of life. Verily, thou art the Almighty, the self-subsistent, the giver, the forgiving, the pardoner, the omniscient, the one creator. Kita Lotu. Ei. Ko ei ki manama ofa. Ko si whanau masiwa ki mautol. Hala ango pe kai mahu inga e taha. A koe wau a kau ko tā huli. Iho ta tenga wai ta hei mani. Pea tupu afa ke matala i he iwi whamo ui o ho whakahafa nangi. Whawhao ki mautolu. Mo whakama ui aki ai. Tau maringi mai ai ngai au o ho mes tokon. O ho mesi. Tokoni ki mautolu ke mautupu hake. Mo whakalaralaka. Unga i ngai welo la a o ngai mea ofa fungani. Pea ke ngau i ki mautolu ke mauhoko. Ofo o. Aka ngai angi iki we ia. O kumaili me manafa lau muka o e mooni. Fuaki mai na malava e ke mauhoko. Ko ngai fu akau o fai matala mo fua. Ie ngowe o e ilo. Ko ngai fetu ngingila o kuhulu i ta whaakilangi o e fia whaitaniti. Moa mama o kuhulu atu. Ie ua uhonga e whahinga o i tangata. Eiki e. O ku tāu moho o whatokanga ke hifuaki mai ma ki mautolu. O ku tāu mo e taha kotoa pe o ki mautolu. Ia nā moe i kare ke whai kapakau ke maulunga taha o ilo. Ka ko mau tau pi koia te ki mautolu. O kei nāngi ai ki mautolu. E te maungoto hifo ki he mole mui
Malifusia. Ko hai ai a ki mautolu, o kutu ia te koe mau falala, te aku mau kuli ufanga atu, i o hufanga anga. Ko koe koe whaafuaki, koe mau tawhea, pia ko koe koe hoi fua, tai whakatataua. O my God, verily I invoke thee and supplicate before thy threshold, asking thee that all thy mercies may descend upon these souls. Specialize them for thy favour and thy truth. O Lord, unite and bind together the hearts. Join in accord all the souls, and accelerate the spirits through the signs of thy sanctity and oneness. O God, make these faces radiant through the light of thy oneness. Strengthen the loins of thy servants and the service of thy kingdom. O Lord, thou possessor of infinite mercy, O Lord of forgiveness and pardon, forgive our sins, pardon our shortcomings, and cause us to turn to the kingdom of thy clemency, invoking the kingdom of might and power, humble at thy shrine and submissive before the glory of thine evidences. O Lord God, make us the waves of the sea, as flowers of the garden, united, agreed through the bounties of thy love. O Lord, dilate the breasts through the signs of thy oneness, and make all mankind as stars shining from the same height of glory, as perfect fruits growing upon thy tree of life. Verily thou art the Almighty, the self-subsistent, the giver, the forgiving, the pardoner, the omniscient, the one creator. O Lord, help this daughter of the kingdom to be exalted in both worlds. Cause her to turn away from this mortal world of dust and from those who have set their hearts thereon, and enable her to have communion and close association with the world of immortality. Give her heavenly power and strengthen her through the breaths of the Holy Spirit, that she may arise to serve thee. Thou art the mighty one. Eikie, tohonia ki o whewhine ko eni o kuleanga ke maolunga I he ongo mamani. Ngau hia ke tafoki mama o mi he mamani auha o e fu. Pea mea ki nau tolu ko nau whakatoka I ai ho nau ngahi loto. Pea whakaivia ia ke whakatākanga. Mo wheo hi waofi mo I mamani tai wha au auha. Whaki maana haiwi whakahewani. Pe whakamallohia ake ai mānawa mo ui o lau māli e maoni oli. Nā malawa ai ke tuuhake o whai katongia mai a Fiona. Ko koe koe taha mālohi ko I kai whakatatawa. Alau paha. The oneness of mankind. The successive founder of all past religion, who from time immemorial have shaped with ever increasing intensity the splendor of one common revelation and the various stages which have marked the advance of mankind towards maturity, may thus, in a sense, be regarded as preliminary manifestations, anticipating and paving the way for the advent of the day of days when the whole earth will have fructified and the tree of humanity will have yields its destined fruit. Shoki Fandi, the world order of Baha'u'llah. Furthermore,
The education of women is more necessary and important than that of men. For woman is the trainer of the child from its infancy. If she be defective and imperfect herself, the child will necessarily be deficient. Therefore, imperfection of woman implies a condition of imperfection in all mankind. For it is the mother who rears, nurtures, and guides the growth of the child. This is not the function of the father. If the educator be incompetent, the educated will be correspondingly lacking. This is evident in the controvertible. Could the student be brilliant and accomplished if the teacher is illiterate and ignorant? The mothers are the first educators of mankind. If they be imperfect, alas, for the condition and the future of the race. It has been objected by some that woman is not equally capable with men, and that she is deficient by creation. This is pure imagination. The difference in capability between men and women is due entirely to opportunity and education. Heretofore, women have been denied the right and privilege of equal development. If equal opportunity be granted her, there is no doubt she would be the peer of men. History will evidence this. In past ages noted, women have arisen in the affairs of nations and surpassed men in their accomplishments. The purpose in brief is that if woman be fully educated and granted her rights, she will attain the capacity for wonderful accomplishments and prove herself the equal of men. She is the co-tutor of men, his complement and helpmeet. Both are human, both are endowed with potentialities of intelligence and embody the virtue of humanity. In all human powers and functions, they are partners and co-equals. At present, in spheres of human activity, women does not manifest her natural prerogatives, owing to lack of education and opportunity. Without doubt, education will establish her equality with men. For mothers are first educators, the first mentors, and truly it is the mothers who determine the happiness, the future greatness, the courteous ways in learning and judgment, the understanding and the faith of their little ones. Selection from the writings of Abdul Baha. Know thou that when the Son of Man, Christ, yielded up his breath to God, the whole creation wept with a great weeping. By sacrificing himself, however, a fresh capacity was infused into all created things. We testify that when he came into the world, he shed the splendor of his glory upon all created things. He it is who purified the world. Blessed is the man who with a face beaming with light hath turned towards him. Gleanings from the writings of Baha'u'llah. The education of each child is compulsory. In addition to this, widespread education, each child must be taught a profession, art, or trade, so that every member of the community will be enabled to earn his own livelihood. Work done in the spirit of service is the highest form of worship.
Abdu'l-Baha on divine philosophy. Devote ye particular attention to the school for girls, for the greatness of this wondrous age will be manifested as a result of progress in the world of women. This is why ye observe that in every land of the world of women is on the march, and this is due to the impact of the most great manifestation and the power of the teachings of God, from a tablet translated from the Persian, published in Baha'i Education. The cause of universal education, which has already enlisted in its service an army of dedicated people from every faith and nation, deserves the utmost support that the governments of the world can lend it. For ignorance is indisputably the principal reason for the decline and fall of peoples and the perpetuation of prejudice. No nation can achieve success unless education is accorded all its citizens. Lack of resources limits the ability of many nations to fulfill this necessity, imposing a certain ordering of priorities. The decision-making agencies involved would do well to consider giving first priority to the education of women and girls, since it is through educated mothers that the benefits of knowledge can be most effectively and rapidly diffused throughout the society. In keeping with the requirements of the times, consideration should also be given to teaching the concept of world citizenship as part of the standard education of every child. Extract from a letter written by the Universal House of Justice. Si kafra ho fono ko to ai to ko sora sta puta mo sesi nas na ho met pa pa ola
Koe na mama kotoa la fo pe me o ko beta. Yo ngo ke tu mama. Tu mama. Koe ulo me o ko beta. Viene pehe kai mo fami. Koe faren ka fare kotoa. O tau I heni kotoa. Ka Fakafetai. Yo to beta. Nga ko ni sita I ofa fa me ka Vika. O tau tolu kotoa. Ouau mai o te hufanga pe whatapo ko whai ate te rita me mua ni. Ka tuku pe mua I hoko a te reani me pokoi. Ko maa loloa taini. Ka waka maheni fo I tonga tau. Ka manatu. Tau mahu inga koe ni. Ka I mua ai. Whangata au koe te utu me mua ni. I ke loto pa ai. Nga ko dia Fakafetai. Ko tau tolu ko tau mau ilo. Lawa le reite ke ta ferini aki. Ko fetala no aki nga ya kona ki ko omi. Lawa ki ta fa nga te ya ta tolu. Ka dia ngabala ya. Ta te utari pe mua. Ke kau ko ni ta fa ko kala mare. Pagaya to nga ya kona ki ko ha ko fono ko ni. Ko hanga pe ko hinga pe ya. Tonga maheri fo ki tonga. E ta forma na pe a uruaki ko ta uruaki ka ta. Ko ke fo ko ilo ko ha ko hinga. Ko me pe ko ilo I e tai me ko wa haki. Pe ke ta ha. Ko fainga mari ke mo ui ko la ya. Na lansi na mate ki mo ka ko ta ha. Ko mahalo ko hinga pe mahalo ko to ta te pe ngai ta forma na pe ta ha. Ke tau walang noa, ke tau mau inga mo eta. Ufa ta kuia ko inga Vika. Ko inga tarango fua, me whanau ke mātua pa lawa ke nā mui fōroa. Ko ia usia ai mātua I ke lawai ke te toki ako. E toki omi peka kita ngai au sia ko ia. Ko lawa ke te mui a taini fōroa. Ko tau ataha. Ko te tua tahtou toponi. Mai po haka uhinga o kato ngai tau ataha. Ko pe mahalo ngari ku ke ki mo to a feunga te ke lava fai tutun ya ko e ka le ya ko to family ya pe to ka fo no mai mama pa ku tu ma ka tunga fai tutun ko ya e ma tunga ka la mari ene pe te ulave ni Vika ke ma o inga ka kai te fine mo ko itu Ouau ko ni civilise a mama. O ki mo tolu te mo lava tataki ki tau tolu. Ki a mama ni o merino. Fe ko mo fe to ko mai. Ko taha e kavinga mauinga Lotu ki tatau e tangata mo se fi. Ki na mau e mo nui a tatau. O hange ko hanga kapakau a foi manipuna. Ke ka vai e ta he ke lava ke puna nga tonu mo puna. Pea pehe whakaamu ke ta tau e tangata mo whiwhini. Ko tau na tuku au mataimi, mo take a tangata ko ngā koe ni hivi mālohi ani. Mai kai ke si lava ka kai ke whine, ina mau I munu ia e ako, mo ngahi mea whakasosia e te kehepe. Ko tai minu o kataki e loto e ofa, e whakataki, ngā au e mālohi. Ai au lahi ne asi mai mo futu mai I kakai whiwhine. Mo mosi mea I koto kotoa pe musio ke tūpunga kia mamani tai nini. E kamata ke asi ake si kakai whiwhine e ngai tawhaaki ke he. E ngai ngā aue I mamani kore. Ko pate tau sio ke ako kamata I tai moa I kakai whiwhine. Tau tonu peia. He ka pau ko mamani ku taki ko toa kakai whiwhine I mamani. Ko tau merino. E ka lau hawhia ae ke avese ni whanau ke o tau. I hene pehe fu mau inga au pito whatongia whae. Ke teke koni si laise o mamani. Karingai ko si uhingai tu maari pehe ka usiu na ta whake ke he.
Ko la he na ulau e to pa o e pi. E fa matala e fa ngia ma win. Ke ma ke foi sia ai fa e. Ka ko pau ke ko e fa e. Ko pau ke ko e fa e ko koia ai fa ya ko la fa ya ko ya. Ua fa ya ko mo e fa materi. Fa ya ko fa la mari. Pe ka ke pehe ke ta tuwa ke ko fa e ko to ape. O kunia sima o pe ia ngai ilo ko ni ku pau ke fa ko ki na ko pe fu ma winga ko ne fa ko i fa e ko ka pau ko ki foi space pe taha i ha apia ko ka dia ha fe fini mo tangata ke fa ho ki ai ku pau ke to fe fini ko nga ko ma winga pe mo fatongia ma fatoki toki ko ka bi fa e ko ni fe ma o pito ya ko fa e nga ko e te hanga o ko e fa na tama ko no mo ni pa te tau si o ta ka no pe nga fa mi le fa e to fa e fita ni mo pe fe tamai e ke le pe fa na e ta fa ke ta ha o fu ko ya pe ko fa mi ko ya to fa pa ma ya pe ka pe tau si o pe ilo iene pe fu firmau pito ya ko ka fu firmau singa fae ka fu fin ke mo wala mai ke tau tatake mama di ko e ni mo tau lau ko mama di ko ni ma pa anga ha ka tau ke langa pe son ni pe ko mahino ia tu punga fu yai fa lau mai mama tu pe mo ke ko ngai lotu boni ni lau ki mo a ko ngai lotu pe ni on ka mo fu pe he lotu ko ni ke fa pe ta ha ni lotu ka ko pe ngai lotu la ya pito on ke la ka te fa ta pe ke no mi ka lai se lotu ai lotu ko lotu prayer ki ta mu ke mo ta lau ke ngai lotu ko ni ka go pore pe mo ke la ta foi lotu ta e fa pa ni mo fa to Pero que se ako ko Vika. Mutala mono ya te ko. Que no ya hon. Ko ba ko mo inga ya ko. Ko fa ka to fa ni ta ta. Isi fa bi ko do. Go thou, most glorious Lord. Make this little maid servant of thine blessed and happy. Cause her to be cherished at the threshold of thy oneness. And let her drink deep from the cup of thy love, so that she may be filled with rapture and ecstasy, and diffuse sweet scented fragrance. Thou art the mighty, the powerful, and thou art the all-knowing, the all-seeing. E a koe koe eiki mo kororia. Ke ke whai tāpoi ki na mai, ko whakawhiawhia ia hau kaunangai. Whakatupu ia te ha ofa o lahi, e hu anga tō tapu o mate fua. Pea tupu ke ne inu ke lahi ne ipu o ofa. Ko e uhi na malawa ke whakawhonu ati ia a whiawhia tau o tupu. Mo hakai lami tau. Pea ke tau whātu, ta hono mai atu. Ko koe ia koe maro tampoto, o iwi a ni. Pea ko koe koe ilo a ni, ko tokana na. Malo. Fakafetai.
malau tani ki motor da bene mo fatongi aki no tataki falau mali ki tau he konga ora ke tau proklama he lotu ka mai na he follow na lau we amanaki toko ni ka ki tau da be especially girls and mothers and you have to realize why we specialize put that seeds for you there. This day is about youth. As you all hear from the readings and the prayers, we're all about youth. You have to understand your roles, very important roles as a mother, as a leader, as an educator, the first teacher of human being. You have to take it today and take it home, think about it, and do something about it. Kada ho watu ki he tonga ta programa me inga tahaya. O malo o smawe e processe mo na o fatongia fa ka to mai leo. Pe tau hoko atu ai pe. Koe konga koe ni, ko le whakahakoa e Ouau o teu he ngai whai a Vika, o no whaki ki